Shalom. Ndoto yote unayoiota usiipuuze, kwa maana kila ndoto unayoiota ina roho ya shetani nyuma yake inayofuatilia. Kwa unapoota ndoto yoyote mbaya usiku, hakikisha unaamka, unaomba, unaikataa katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, unamwambia Mungu isitokee na haitatokea. Lakini ukiacha ndoto ukaota ukaamka ukaendelea kulala bila kuomba, my friend, hiyo ndoto itatokea, na baada ya hiyo ndoto kutokea italeta madhara makubwa. Tutajifunza kwenye hiki kipande kidogo cha movie ambacho tumekuwekea hapa. Tunamuona huyu mtu na mume wake walikuwa wamelala. Mama huyu ameota ni ndoto, lakini ndoto hii imekuwa ni very serious. Imetokea kwa sababu ilikuwa na ulimwengu wa roho nyuma yake. Roho ya shetani ya mauti ilikuwa nyuma yake. Kwa hiyo hii ndoto ameiota na kuangalia alichokiota kwenye ndoto kimetokea live kwenye maisha yake ya kawaida. Kwa hiyo ndugu yangu, mahali popote unapoota ndoto yoyote mbaya, hakikisha unaamka na kuomba, unaikataa kwa jina la Yesu, unaikataa katika ulimwengu wa roho, unaikataa katika ulimwengu wa mwili, isitokee kwa jina la Yesu. Kwa sababu kitabu cha Habakuki 2:3 anasema ndoto ijapokawia lakini itatokea na inafanya haraka kutokea. Kwa